Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue à Haitian Sister Channel. Ok. Comment tout le monde est? T'as surtout un bon janvier. Parce que janvier, ça mes amis crazy. Ok. Jeudi, jeudi, I'm going to video pour m'ba nous. Je vais couper crochet. Ok. Moi, quand même, j'ai un mois avec crochet. Mais, it's gotta go. Ok. Li komanse trop pou mwen. E pa telman cheve aki trop pou mwen. Mwen kwen se just mwen vle lave kran tet mwen. Ok? And mwen men kalite cheve sa and li pa telman vreman te expensive. So mwen pa mind pou mwen just koupe li kon sa. Li pa noir. Li yon ti jan marron. But bakon pou ki sa nan video al maki li paret noir. So el paret noir. Li pa noir. Li marron. And j'aime tester devant, commencer vin puffy. It's just too much. M'di, ba m'tester m'acheter 2-3 bagay, des shampoo, conditioner, bagay sa yo. M'pense tap geta vini, but yo poko vini, so yo still en route. Mais, moi just vle gade si m'deka coupe li, ok? On coupe cheve ensemble. Well, crochet ensemble. Ok? Mwen fè un video nan chanel Anglem nan, mwen pale de cheve sa, so sou telman like interese de cheve ya, map link down below, but li an Anglais, ok? Yeah, cheve a mette mwen chef, so that was good. Mwen ka crochet ya. So, sa nou pal fè, nou pal koupe li. Mwen koupe li tan kon bob, ok? It looks so cute. Oh my god, manke tombe mes zami, mba habi manke tombe. Okay, they look so cute. So nou vle koupe li, nap komanse a sa. Koupe li a la. So mwen pa peur. Mwen just koupe. Oh my god, it looks so cute. Mwen kwa sa an ti jan, sak de yon ti jan paret an ti jan pi, eze mwen men ou be sa, de yon paret an ti jan pi long. No? But this is cute though. Oh man. Okay. Okay. Mba kone sin koupe bien non, gade. Kon sa? Hehe. Mwen kwa koupe top. Koupe top. Koupe top. Mwen koupe top. Si sa paret ba yon moun normal, yon moun de bien. Si sa e la, a moun chè. Oh my god. Please, pa fè mistik mwen fè de. So, an just koupe sa ankor. But, non, li se kon sa. It looks so cute kon sa. E kon sa devil. That's weird. Oh my god. Gome el kon sa. Mwen wap jem konen. Si pou foto kon sa. Mwen wap jem konen. Oh, mwen pou foto kon sa. Ma serye. Yeah. I'm just koupe le bo. Mwen beze men kalite a sa. Mwen ka mache nan la ria kon sa. Non. Nasa to ba klike nan video because ou vle kon ki jan pou koupe chevo. Ok? And koupe ti de ya. Why? Pou sa msemble kon sa? Ok, mwen se koupe plus un pe de ya. Mwen semble mwen ki vive a Paris. Oui, non. Tu m'appelles? Oui, je m'appelle Maud. Mes amis, qu'est-ce que ça me fait dans cheveux, mes amis? Mbaka.
Anyway guys, sa son prank mwen fe, ok? Non, mwen pa koupel pou mde just ale, just pati, fe sa mse bo se fe a. Mwen koupel pase mwen ale retire cheve a, ok? Mwen fatire avek cheve a. Cheve a really, li nice mwen men ba sa yo, but non, mwen vle lave tet mwen. So, mwen al koupe li. So, apre video sa, mwen ap just koupe li, retire li. Ba wot se pap lave jodi a, ba m konen map, mette kondisyoner, m konen map like, masajel, mette l'huile la dan, epi la m konen map make sure mde me le cheve a. At least jodi a. Ok? So, make sure reme video, make sure like video, make sure subscribe to video. Abonne pou plus mwen gade video pou ka edi channel la. Ok? Merci.